Uba dispersing raniu nongwa jingtip lingba ka right to information RTI hak arpu pratare unai lar arja arpulai ulapan pau baga juba paulayo pediang nakatanat Meghalaya Energy Corporation Limited MEECL kapan sa lengo shibon namar karilom garu kapakan thop santali district kasenyang tang shipho klor shipna syakatanat kadba karilom khasi jantia kapakan thop nyot ligi district kasenyang hadu prapway klor tingka shibanai nado ubanai rampang arja arpulai Ulaang baka jing pair kabu ega jing kelibat benrap baka MEECL kasaram news pa kelur tam ban siu syagi company nalor ki kam tu boarding habirnihan. Dak bapentip baka tenat kadan shispa sau pusau tli jaka ha ka jella pan 2000 pras pa anrupoi akar ka jing he uba dispersing ulaang bau chairman kam managing director jong katanat ula pentip baka MEECL ka hap thiet boarding pratingka shi unit bad de pat syagi pat ba ha ka dor santingka shi unit Henry Don pat ki company ki bade boarding syakatanat tang ha ka dor lighting ka shi unit kani ka RTI kamut baka le RTI hador kumno ban wa kita kam ki bayadi kam badi kita belale duwe ne gani kadi ka batmai ha ka ban kala junga kadi ka RTI ka bang habia telang nomor balik ka MCL ka long ka oksigen na mentaka im ka ya ni ba ba kala oksigen ko ong tum kala bantang ka ba ngiyo oksigen naka kadi tang maka ka oksigen na se ka ba nyimpat IT corporation Lang IT corporation mo ngi ngimla long try sing kata de jingma tianane skmat na lang junga ngalale RTI di khatri kinat te ka pon ga banong kong e ma kwa ban tip ka long bang skwa ban tip la karohil ka penni katno ngiyo income na karahil santali district ban ngi hange new tuli district ngiyo katno income te kar company ka report nga yo ba ka jing ngiyo lum pisa na po karohil ngiyo tang shipho Klur system, hau bena spoklur hau bena feb kemut tang bena feb, tang bena feb ni yosi folklur. Te habedai bagini kinyu tuli district pada ka MEECL ka yoklum hadu prapway klur. Pi kata ini feb, sipo ber prapway klur. Kata kamu kapau nak leng ba dai bentip don ayu hendet juga kata. Santali district niyo lumpisa tang spoklur agasi benar. Ti nakalyang jongi niyo tuli district niyo adu prapway klur. Kata kadi gigit kemi ke bau pajba di bentip ke. Lese kala benlong ro lese setai lese kim siu gelai. Neni kala benlong ba kim donong trei ya kita ngimla ben kenoi no tang barang ka budi long wiet jong ni ka RTI kapau ba there is something behind the screen ke ba niyo income tang kan ne napa Santali district. Dikata ke RTI ke ba habede ba kijing mi revenue na po karohil. Di Santali district karohil di district pe. Yes karohil niyo lum tangan kene Peter tel ne kala jelong la kule ne. Teng su ailam son be Santali district kami spoklur. Te niyo tuli district niyo Prapo Wiklo. Kabar pada kedai halor ka jaka jong MEECL. Mar ka jaka kadon midon ka bentik kadon ka MEECL kadon jaka hadukan lo. Ekar kong RTI bamayo na ka jaka ka ba ngapan gidon hadu cispa sau pusau teli jaka jong ka MEECL. Teka area kadon hadu Andrew Hajar Praspa Andrew Kue Aga. Sama kucing jaga. Andrew Hajar Praspa Andrew Kue Aga. Kini selalu menangdon tang sia jaga ka tam duna. Tikat kata ka jaga. Kejinggeli long ka RTI ngelabu ro kejinggeli hatu kadon bejing temu ba na kaliang department kan penkelal no ya ka ni kejaka kum ka solar energy marbale ngai hapo haryana tang nak solar energy penmi adu 100,000 aspa megawatt hakisne 100,000 aspa ni ni pedun kamlai tangan no laispa tabi megawatt haryana hadu 100,000 aspa watt tang naka solar Kejingkeli kalau bangi li dan kam syu bantir jaka. Ngim dan kam syu bantir jaka.
tangga ni kajaka kaban 2000 praspa 2000 praspa anjuku akar penkelan ini syak solar energy kembali ai kata ngila pahu body ngila ban supply do sebab te kata di ai ke bang akwa adik-adik ka jingkeli jonga ya ka department hato pidon yang bijing temu ban penkelai ini syakata te yang mentang orang ya kata suggestion ado mentang ni padon ni ka ai information jangan kan padon ni kata ka jing ajimut nak yang department syakor men nam talata ti ka ajimut ni nang ni sekmat ting sampai keluar ka ta ka jing le ati ayunga balai pada video ko jing siu ka bilai nomor ko bi ko kubor ba UCMD wamba ni thiet bilai na ki ang thiet energy na ki we corporation ha ka dor pratang ka chi unit Pratang ka unit dekat tong ka at report hune ka pau at report hune ka pau ba kita pro kini corporation ki badi ya ka light saka MCL ha ka dor light ka chi unit tira dang yo light ka MCL ka di sanga choki sanengka ni ya thi siu light ka MCL sanengka chi unit tira kayo light ka kana yo nong kan beli ni kuslai kata ka di film light ni pai ba peli peli jot magi nah jidon giwe ro corporation kumka nipko kadon ka khamrem gane te poi hadu si photong ka i gathia si unit tigi jingli beli ni thiet nipko beli ni thiet ni company OTPC ka ba ai tang lai ka si unit kita dah jangkili ubah nakala jumi pai ba bagi dei bantip habangi thip bilai na company kat no ni kat no pada yang nak jumi bagi siu syaka corporation ti kata kadai ka RTI ka bangale alor kini ki jingkiet kini ka lai kini jingkiet boarding naka daka MCL how banai jun tang si banai kapoi hadu pra phowei klor nrip khandai lak lai hajar aspa propandai tangau banai jun hanu snem dikata kan ka pra phowei klor kata ni jingthiet laj na kalyang ka MCL na kiwei ki corporation tang si banai ti habedei bagawei ka ATI habedei bagajing siu yaki yak tulok pada yung trei kapoi tangau banai jun ka tulok chinong trei kapoi sao po klor aksi benar ki compare ta ke income kan no kan kom kan poi asi ndai po klor te ka tang tulok na poi lepas sao po klor te sakane ka fund ban transfer ke engineering fund gemut lada dami ikhtiar kita di musim pisah itu dengan pan ya kata information halal kan no transfer ke engineering fund ke pisah kim ai information halal kata tiga tang nang dia ni semat nomor balik yo i baka quality habat thiet ikhtiar yang ata tien ma ngam sa ko nang ka i we transformer ko nang ka teng cibenai license so sien wan chinai itu transformer ju si ju tenong wadai ba kim thien nong baki thiet quality batan steo license so sien wan chinai itu transformer ti kata kadang kapau ba kadoni hendet kemut kala belong ba kitian ke ba thiet ka MCL kamdei ka first class quality ti kadoni hendet dam kada kamdoni hendet balik ki main from yon menga lo kata ka engineering fund ke ba transfer yang bisa sia kata ka fund na benta badan kam ban thiet kitiar gini gitai ti kita ka RTI ka bangale alor kuno ban tip nya don ayu hendet ka MCL